Ia whatalofatu Samoa I le tapua inga mai mua whafonga mai. Pa ia tu man whaaloalo I tūlanga whaalupe o le tunu. Pa ia whaale malo I le fio le fionga I le ao le malo. Sui o le fono sui tofia. Ia whapea fo I le tawhatolu o le tātou whainga malo. Ia o tūlanga whaalupe fo I o le tunu. Awale pa ia I ainga. Whapea fo I le tapua inga mai mamalu a tū mua mapule. Ia ai mai se fo I le loa loa o le tunu I on tūlanga whaalupe. Tapua inga e kalesia I le nofua whatawhaitau langa I fia. Ia whapea ia vaenga tū maoti o le tātou tunu. Ia e whatalo whatu. Ia ai mai se fo I le whamanuia mo le nei vai tau o tātou taunu mai ia I le vai aso o le te wila. Whapea na amatai na I le fiafi o le aso sā. Ia ai tau walunga I le asto nai I le sa ilia o se la le o Samoa. O le nei tautalanga o se whaalinga whapitoa I whai unga ale KAPENETA ua whai I le whetuna inga ma tofinga fou mo le tātou KAPENETA. O lea ua 25 nei masina talu o na PALEMIA le tātou whainga malo. Ia pe o taulalata fo I le o ngā totonu o le paia inga o lo whapea o na whanga solo. I le nei vai tau, I le toe au se vainga I le sabalinga mai talu o na PALEMIA le tātou whainga malo. Ma le whaamoe o ana polkalame whapea o na fuafua ma whanga solo. Ia wao fo I ona mata I tū I le anga I luma. Ia poani suinga tāla whea ngai. Ai maisele taita inga ale laulau o le KAPENETA. I nisi o ngā luenga e te tau na ave iai ia le whaamuamua. Ia manisi o ngā luenga fou o loo fia tuli loa a loo whaanga solo ia le paia inga. O le winga la o le whaamatalanga. Ia ua ieni suinga o Mataafa ioi te tono o le KAPENETA. I le whainumera o I mātou o loo iai nei sefulutolu. Ua iai le whaaupoponga o Minisita e tōlua. E Fesuiaiga mai malango I le ngaluenga le KAPENETA. O le tātou tulafono whawai o loo avanoa ai. Ia tūlanga po tofi wha Minisita e sefulu malilima o lona winga. O lea ua mawhai ona wha atoa le nā ia inga I lalo tulafono whawai. I le tofia ina o Minisita fou e tōlua mo le KAPENETA. O le whetuna inga o matanga luenga ia ma Mataafa ioi le KAPENETA e mua no oto ina atu e whapea. O au nei o le a Setema iai ia le ati nae o tangata tawhawhau mai mua mai whafo. O le Afioga ia toe sulusulu, o loo whatumau ina pea I le matanga luenga o puna oa whale na atura ma le sio manga. A ua Fa'aopopo ina iai ia le mataupu tau ele. I le nei whetuna inga po le Fa'aopoponga mo le matanga luenga lea. O vaenga uma o loo tauave ina ia ele po whanua whale malo. O loo iai ia whanua o loo I lalo nei o le matanga luenga o puna o whana natua ma le sio manga o le tātou komiti leo ele. O loo iai le tātou whaala potonga o le STEC. Ia o loo iai fo ima le tātou whaala potonga o le Samoa Land Corporation po whanua o le malo. O ia vaenga uma o le ai lalo uma o le matanga luenga lea I le vaenga ale fionga ia te sulusulu. O na tātou Setema iai lea I le fionga ia le atinuu Wayne so ialo. O ia sa tauave ina ia matanga luenga I lua. O le matanga luenga o whaalapo pitonga le malo. Ia whapea fo ima le tātou whaalapo pitonga nisi ala manuia ma le leipa. O le Fesuiaiga o le a Setema ia le fionga ia le atinuu
e tauave tasi ia le matagaluega o fa'alapotoga a le malo. O lona uiga ua avanoa ai ia le tatou matagaluega o pisinisi ma la manuia ma le ipa ma o lea o le a se'e atu ia i le Afioga ia leo talaki la mositele. Ona avanoa ai lea o le matagaluega o tinā ma tamaitai a tina e o nuu ma feso'ota'i ia ma o lea ua fetu'una'i atu ia i le Afioga ia mulipola ana rosa. O fa'aupoopoga o Minisita Fa'aopopo o le Minisita o tupe ua fa'apea ona filifili ai le Afioga ia lautimu'ia ua lese e foa va'ai. Fa'atasi ai ma le fa'aupoopo ina atu i ai o galuega fa'avaitaimi. O le Minisita Fa'aopopo lona lua o le Afioga ia lau matia manu Ringo Purcell. Mai o le a whaatulaga mai ai se matagaluega Fa'aopopo o ta'aloga ma ngā oa mo le soifua fiafia o tangata o sports and recreation. Ia o le whaatulagana na ua iai nei ia le tātou KAPENETA i le whaiuina o le fono o le KAPENETA i le nei aso ia ma wao na whasilisila. E amatalia aloa ia suinga nei i le aso muamua o Kotopa, ai i le amata atu mai le aso ataiao o le a ngalulue umai a matagaluega ia ma Minisita i le fetu'una'iga e pei ona o folasia ina atu. Greetings and talafalava Samoa. I wish you a very happy Te Wila week, where we started with the Sunday evening service to commence the celebrations with the choral singing and a prayer service. We will culminate the Te Wila week, as we usually do on Saturday, with the finale of the Miss Samoa. Today, however, I have a special announcement to make for our cabinet. We have reached 25 months since the government came into office, and this is a time to review what we have been able to achieve and to look to the future in the second half of the term that we are now proceeding to. Being mindful of the priorities that we need to address and some of the new developments that we want to put into place, a rearrangement or a reshuffling of the cabinet was determined at the cabinet meeting today. Of the cabinet members that are currently present, of which there are 13 of us, I also wish to advise that we have 2 additional new ministers to cabinet. The Constitution provides for a cabinet of 15. So the addition of 2 ministers, as determined today, will fulfill that provision under the Constitution. So I wish to advise that some of the changes with the current cabinet members, I shall take over the tourism portfolio. The Honourable Toe Sulusulu has, in addition to his Ministry of Natural Resources and Environment, we are making the addition of lands, and especially all the government land holdings, which are the Land Board, which is currently under the Ministry of Natural Resources and the Environment. We have STEC and also Samoa Land Corporation. All these entities will come under one umbrella under the Honourable Toisusulu Cedric Schuster. I wish to advise also that the Honourable Latinu'u Wayne So'oialo will retain the Ministry of Public Enterprises. The Ministry of Commerce, Industry and Labour
will now be taken over by the Honourable Leotalaki Lamositele, and the Ministry of Women, Community and Social Development will be taken over by the Honourable Mulipola Anarosa Molio. Our two additional ministers will be a new Minister of Finance, Lau Timuia Welese Afoa Va'ai, and a new Minister for a new portfolio, which will be Sports and Recreation, will be Afioga Laumatia Manu Ringo Purcell. This is a significant development in the work of Cabinet, especially with the bringing in of two new ministers to assist with the work and the collective decision-making of our Cabinet. I wish you all a good evening. Soifua.